Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda Sanibona wengane zawethu ake nginibelele phende futhi nginamukele ku channel ehamba phambili inkezo mina ngaze ukuthi ke ngimfeze uNtuthu ngakhumalo bathi last bona amagumede ukuthi mhlawumbe usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke uyofethu ngicela amaskandi umthandeni usephawulile mayelana nomcimbi omkhulukazi obokade uyizola lapha ke mhla ka4 May 2024 eCarlsfontein Khuphuka nezako sokhumbule ukuthi umthandeni muva nje ukhipha isiqomo sokuthi ke akasezokubandakanya nemicimbi baseThekwini ngoba imicimbi baseThekwini impela yakhulumisa mangabe kuthintwa lapha negama lakho umthandeni ke zolo lokhu nje kwenzeka ibhicongo lapha ke abantu kade bebheka number 1 okade kumele akhale emuke nesamba sika 100,000 okuyinsiza ethathe kusukela qala umcimbi yazibambela nje number 1 ithwasa lekhansela muva nje kube sekushintsha ke kumuntu obe ngu number 1 ngehora lokugcina kwabuyena ke ohamba no 100,000 insizwa yasenkandla emshisandlu unjoka bese kuchongazela ke kuba nekhona lesiphithi laphana kuba khona nokutshengana kwamabhodlela okugcina sekuphazamisa kakhulu umcimbi laphana ke insizwa umthandeni ibesiya lapha ekhasini ku Facebook nje kuphawula ngodaba engithe mangelibuka impela abantu abaningi baluyamalisa nalolu daba lafike lafaka isikhova lafaka amaqhamuza amathathu laselifaka ithiki ke chaza khona ukuthi ke isikhova se-right should lapha nakade izincoma ke ukuthi nje ngokungayi kwakhe emcimbini akazoli u-writing bese ngibona ama-comment laphana ku Facebook wakhe umthandeni laphana ukuthi ke omunye laphana ke ulothi vakude uthi kuthiwa ke emcimbini wayizola babhanyana ngamabhodlela bafuna wena qhawe ubuye khona eThekwini Senzo Villa uthi usuyimosha ngo-Bluetooth emcimbini manje SK abantu usuvela uconnect nje ngisho ungekho lapho imosheke bafethu uManqoba Madondo uthi kubhlungu yini waselihlekela lapha ke kuthiwa ke umcimbi wayizola babhonyana ngamabhodlela omunye futhi naye okuyaphendula lapha ke kule post omunye uthi duyaze lapha xolani lo maseunjoko siwene ngomgonyatha sizisoli futhi ke asixolise engaloko omunye umbala enhle simanga uthi njoko usemsileni nje loli ahlekeni eMared Nation bafethu TK Makokota Qovaza uthi sadle isikhova ziphi impisi baningi kakhulu wengane zakwethu ke abaphawule ngalolu daba ngikhuluma nje kuyimanje basaphawula nabanye lapha ke wona mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ke ngalolu daba ofana lolu ake sivele sihlangane comment section ungitshela ukuthi wena mhlawumbe luthini olwakho uvo ngalolu daba.